Pozdrav ljudi, me ovdje do danas ćemo igrati Sniper Elite 3. deo, ovo je druga misija. Ova misija će biti iz dva dela. Prvi je ovaj sada. I drugi deo ne znam kad će da bude. Tako da vidjet ćemo. Dok ćemo stići danas. Dobre. Sad idemo dole. Tako. Sad nastavljamo dalje. Tako. Tako, ubili smo ga. Konačno. Tako. Sad ovdje idemo. Samo da vidimo šta smo našli kod njega. Nema veze. Tu ništa sad nismo našli. Sad nastavljamo dalje. Ka drugom delu misije. Koji je mnogo teži. Tako. Tako. Ovdje smo sad premarili. I evo nastavljamo dalje. Sa Sniper Elite 3. delom. Samo da vidimo gdje sam to bio. Aha. Ime je već u. I evo nas nazad. Samo da ga nađem. Tako. Znači ja prećeram prvo. Dobro, dobili smo neku poruku. I tebe smo ubili. I da kod tebe nađemo to što možemo da nađemo. Evo ih još dvojica. Ovo super, jednog smo uspjeli ubiti. I sad nastavljamo dalje. Samo da pretresimo kod ovog šta ima.
Dowiem. Tako. Sad nađemo šta ima. Da sakrujem ja sad da se ne zaznem. Tako.